هشتمین مهرجانا عثمان صبری یا ویژه‌ای کو ایسال د سیسیمها یا زاد تدی هات درخستن پشتی 2 سالان براستی جبر مهرجان بویه هر 2 سالان دل درخستن برای هر ساله که بو لی بداوی بریار بو هاتو استندم کو هر 2 سالان بیل درخستن جبوی جی ای سال دما کو مخست ان فستیواله که یا عثمان صبری چیکن شخوهات بریار هات صندوم کو ام کاربن جبو بشی شانویه ام فستیوالی بوک دبیجن بتایبتی خو ام بکن بو بشی شانویه فجبوی جی هم وقت پیش برگ هات راکاندن هم جی وقت اعلان کرناوی جی ده سری سالی ده دما هات اعلان کرن کودریه فکرنا انجی گرتنا بر همان جبو بشی شانویه وقت پرتوک براستیات راکاندن کو حیا في وقتي يعني حياة ما يازدا ام كاربن جبو وجي فستيفال كل دارخل ف فستيفال لسه روجي خوي كو بردوام بوش قد روج قديان ايرو روجا خوي اساسياي اد داويه بخر بروجرام كي كو جبوه بتايبت جبو شانوي هاتبوه البجارتن فم كاربن روشا شانوي لباكروشلات سوري هروها رخنيا شانوي هم سمینر پانیل هم جی شخو فندنا هلبستان بزمان عربی و کردی جی هبو يعني برنامه کی زنگین وها ما بتایبت شبو بشی شانوی هلبجارت بو تی پیشاندان و تی پیشکش کرن شخوش بو جی سکتشن شانو يعني کرتا شانو جی هاتن لدار خصیان پیشاندان ام کارم بیشم کو د روزا خوی داوی د ایرو پانیلک اشقاهیه درباره روشا شانویل باکروشلات سوری آریشه نوی هنجی آلوزی و پرزگره که نوی همجی دبکو دو گفتگوی دا چاره سری بین نقاش کرن و گفتگو کرن شخوا ایرو وکه روژا خوی داویه خلات داین جی هیج بو بشیوینی پیش برکه جبر پیش برکه عثمان صبری پرتوک برهم ده برهمن شانو دقن شانو هاتن وكا برتوك از بحث لكم وكا دقة كبتاني ده برهم هاتن جبا كروجلاتي سوري اشقاس السيجوان هاتن دور خصن جبر كون نلقوري شرطو مرجين ايكو ما راقان دبو جبو ويجي تاني حفت برهم مايد بيش بركده وإيرو بي راقادن كي تسركت يكي أصلا يكي دوي سيجوا خلات داين هيا بتایبەت ئەم دخوازم بێژم کو ji bakurojlatê Sûrî ji bo beşêşan û bitayBet ew baldarî yan jî balkişandin yan jî ne paşguhkirina a şanoyê me dixwest em li mihrîcana xwe vekin û têda nîqaş bikin ji ber hemî beşên ên wêjeyî li seranserî bakurojlatê Sûrî dema ku pêşbirkan mihrîcaniyan xebat tên kirin bêhterî xwe helbestin çîrokin gotarin her wekî dî gelek mijarên wêjeyî hene lê kêm ê ku şano bi dest dixin em bi taybet ne em ne behsa eno grûpên şano yan lîstikbaniya şano yan pêşandana şano em ne behsa wê dikin em behsa nîvsandin wek nivîskarên دقن شانوی ام دکن فجبوی جی جبر کو نویسن شانوی کیمن جبر کو دقن نیساندن نویسکارن شانوی کیمن براسی ما خواست ام باله بکشینه لسر فیلم جارا هنی بتایبت و مهرجانه که عثمان صبری ام دخوازن هر جار وک کمیته می آماده کار شخوک دسته چنده و وک دیوان آویجه باکروشلات سوری ام جارن ام پاشگوه کری ام دنقیرن ام دخوازن ده فستیوال خدا طرح بکن كم كاربن جبوان تشتكي درخين هولي وتدني نقاش بكون قلت